mwisho, dunia imefika mwisho. Watu wanapenda mabaya kuliko mazuri, watu wanapenda mabaya kuliko mazuri. Dunia imefika mwisho, dunia imefika mwisho. Watu wanapenda mabaya kuliko mazuri, watu wanapenda mabaya kuliko mazuri. Wanafunzi wa Yesu wakamukaribia Yesu katika mlima Mzeituni. Wakamuuliza Yesu, tuambie mwisho ya ulimwengu yatakuwa wakati gani? Wanafunzi wa Yesu wakamukaribia Yesu katika mlima Mzeituni. Wakamuuliza Yesu, tuambie mwisho ya ulimwengu yatakuwa wakati gani? Yesu akajibu, angalieni sana ili msipotee. Yesu akajibu, angalieni sana ili msipotee, kwa sababu watu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye Kristo, na watadanganya watu wengi. Yesu akajibu, angalieni sana ili msipotee. Yesu akajibu, angalieni sana ili msipotee, kwa sababu watu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye Kristo, na watadanganya watu wengi. Wengi watalia siku hiyo, wengi watalia siku hiyo. Watalia na kusaga meno, watalia na kusaga meno. Aha, ndeko na ngai keba na makambo ya mikolo ya suka. Honiva mikolo ya suka eza na makambo ebele. Ndeko na nga keba makasi mingi babosani liloba na Nzambe. Ebala ndi nzela ya mabe, mekorale tangazeni ebisi bino bokosama te. Music Stars, bon travail. Boya tokende, boya tokende, boya tokende.